Kinong tray kasual lapo katanat jong kakoit kakia hari boy distrik. Menta kasngi kilasangi ano eka program yaki ban persya sarkar. Hadin bana kaliang ka sarkar kalakular ban pendap no ekimat jingdawa jong kite kinong tray. Kabala kuburu do menteri katanat kakoit kakia jong ka sarkar jela. Kumban penken mau hang ni. Kini kinong tray hapo katanat kakoit kakia. Hakalama kariboy progressive health casual workers union. Kelas dangi ka program yaki nadu ka kasau tray unailur arajar arpuwe. Hasibil hospital nongpo da kabara alamayong batsya tangan. Badai hadin lai sengi bagla penlong kejing yaki. Bada kejing simkia UMRA kanongpo uba meral bons im banyak keren napo ka dorbar senrai. Haying dorbar tawain ke jela. Nakaliang umentri kakoit kakia ulakular. Ban penurlong no iki mat jingdawa jungki kata bantung kampurano iki hapo katanat kakoit kakia. Mak ngadon iya ban keren ya kena kepor ba kaliang jonga. Kebening kong semua keban tempal bikin semua yo play ya betul kena kepor. Ban nadu kepor bengila poi hangnya kepor show beje. Na kaliang jong ikut di casual worker nilai adam haki cingduai bantuai go play coba. Ya kini kecil keban ini kendo. Batang ada ni kudat kepor. Ni tempal bikin semua yo play hak bengila yo kecil banyak kena kecil kecil lama hak assembly kalau piang ya keban ID polarization na yang gigino ko kangot kita casual worker jong ka health department hang ya po kariboy district ya kan ka parang na ba kendai gulay ro ya sino ni smart ki gan burong jong kan kari kasi ka ni hamtam kinong ni pat jong ni dong boy bat kirbang ya ba meron bonsin ni ba shem ya ki tikit kabat kia na kaban tajung ni casual worker ha kaban lala ban yo ban ket yo so jong ka cingop bahkan yang asal tu bahkan day kata kacing kebang pula ke jauh play keba pula le nak kebentar ni kinong tray casual bahkan ni kepor nak kalian jungi kong kinong tray casual wala casual kan pala ini kini kini kari soal jong kari polarization apa jong kini ka step kebentar ada ingin dang hap ya kaban ya ibutin ya kiba buan kikam kiba ngi dan kam nang ne sakmat jangan don buan kenten sya kaban kan kulai si buan kulai si darno. Kado kita bicara kita berkau nak lihat ini iwe ki Prabambar tu ki soal apa ribuai. Warah pada klub LR. Tadi di Syafiat nomor itu pengidak kecil ni itu kedua hari asam. Ya lori dengan peta. Kecil teli tinggi kalau ke bakau. Kecil teli tinggi kalau kubur. Di kumpul tempau ni iwe ni Prabambar tinggi. Hak apa mengi nak lihat tu ni asal lomba. Ciklat tinggi ba. Ia ambil belum tinggi ambil apa. Nampak hagaba election kersang na matachnya po assembly kalau pedang ya kajing terpatnya naglihat sa kasukar te ngi kwa naglihat gi casual halar bangi la isno ni ne kubor kababha naglihat gi ngir gi haban yai yang sakmat nakam ta ci bitin yang baga ci gi tli gi kadai belong gi yai tli barbor kacing tli barbor terpoi sa ka job te ngandari ban taw na por re kertang ngai to play yai di MLF dan burom tini meral bon siam bar kerja nak liang siang i helmi stajri i ba persen tersong i belong ri helmi star i bala pedang bar i bala kongo bar i la sim ya kata sik bangi ya kendo bar hacu kepor ngai ko blero ya isi staff dan buron tri i kerat sama ba meiru apa cingi lamti kane ka tar bala pedang ya kane ka cingi terpat bar kane ka cingi terwa cingi smatri i kebat skam jaga ek ba phila kelar jaga ek ba phila klai i kebat skam makin bati kata Patsoba, bat nane sekepat genong pasyo, bangendang ya iki way bagi berapa soal iki bapatan Muslim, rete long ki ba pekra, rete belong ki ba tidak habran kain, habran kebentar jingi subha, bagim kwa belong ke kode kebentar, ba frank akam kabangi kendo jinga, bat ki amsar jingi hapo ki CC ne PC, ni bangsi bat itu ki kam, waraf dah kacau susi jingi, ya bat kebujuhi barok ki ba ya kacan bangi hamtam i ba naplian i ba ay mesin ni nakapor wala ngi duna ka jimut fakat nakamenta beri trena menta ka jitung kanti wala da kadon ka benta jingi budi binyo harem don bakasan ni kabadon na kusan katong idak siya da ki sukumen baklau terpang nakamenta ji ba naplian ka ju abai kloi ban ay ka mesin bay ay jimut yangi ngiru ya bakat sekar ka pedi ngi tangkal inang irau bak inang ilam ki apo ani boy ki sabi boy ki